Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo po ngeni, kiglagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Ingginuman tabeya ke kayo. Kaluguran kong kapatad, pag masusyan tayang ngeni, ing kekatamong kapag masusyan king banalami sa kilob ning oktaba na ning Pasko, kabang pasalamatan tayong ginukaringay ganaganang grasyang pagkalub na king kekatamong tao betis. At ipagkalub na sana ning Diyos, ing kekatamong kayadwanan king saut ng panalangin ning apong Tiago. Kabang pagsadyan tayang pagmasusyan iting misteryo ning lugod ng Kristo, isipan tala, aminan at pagkalungkutan ding kasalanan tamo, at maniga po tamong king Gino, ba nakatamong patawaran ampon pasignangan. Aminan ko, King Diyos, Ama pamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing may Sala kong bina, king maisip, pamanumunampon, pamaniapat, king marok, at king pamagtamad, king gawa, king mayat, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat. Ulinitay panigapo ko, kang no na Mariang kapilan mang birhen, karing sablang anghel, ampon banal, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. King Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, iuli na katamongan sana, King Bie Alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. Diyos, ibang mayupayang tutu, ipagkalog mo sa kaming pabayat nana at alip naning kasalanan, ing mitimawa kami king kapamilataning panibayong pangabait nan ting tao, ning anak mong bugtong Yesu Kristong ginumi. Ang mabibiyempon magari kambemo king kami tunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Susulatanan da kayo, pakamalan kong anak. Ami patawaran no kasalanan, king kapamilatan ning lagyo ng Kristo. Susulatanan da kayo, pengaring lalaki. Uling akilala yun itang atsuna kanita pang kamumulan. Susulatanan da kayo, kabayin taunan, uling adayg yun ing marok. Susulat ko kaya kayo, kakong anak. Uling kakilala yun ing igpa. Susulat ko kaya kayo, pengaring lalaki. Uling kakilala itang atsuna kanita pang kamumulan. Susulat ko kaya kayo, ikong kayanakan. Uling mga sikan kayo, at ing amano ning Gino, manatili kaya kayo. At ikayo adaig yun ing marok. Eyo paboren ing bihagano ning yato, ring pusuyo, o ning nano pamang bage keti king yato. Ninuman ing malugod king yato, alayo kaya ing lugod ning igpa. Uling ing nano mang yampang ning yato, ing sablang makawili karing pita ning laman, ing sablang makayuyot karing panimanman, at ing sablang pagparangalan king tao, keti king yato. Metong man ka rin, alang manibatan king igpa. Nune manibatan ngan king yato mismo. Ing yato at ing sablang at tsukaya, ababyayama karing tao, lilipas ngan. Dapot ing ninumang tutupad king kaburyaning Diyos, manatiliya kapilanman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, banwa magsayala, yato tumulaya, banwa magsayala, yato tumulaya. Todo kita mo po. Banwa magsayala, yato tumulaya, banwa magsayala, yato tumulaya.
King minuna, ing Diyos, migsalitaya karingkeyang pipimpunan. Ngeni, magsalitayo, kaya katamong kapamilataning keyang anak. Inginuman tabi ake kayo. At kekan timuri. Pamamas ang iba't king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya keka, O Ginoo. Atin mo namang meto nga propetisa amatwa ng bina, ing lagyuna Ana, anak ning Fanuel ning tribo ng Aser. Pitunong banwang miutos ning asawa na bayo ya me balu, 80 na banwang may labas manibat kanitang me baluya. Hey abitas ang mama ko king templo aldot bengi susuyo ya king Diyos, king pamagayuno at king pamanalangin. Kanita mismong oras sa daraon deri Maria at Jose king templo Jesus, linapit ya karelay Ana, at pepasalamat ya king Diyos, at migsalita ya tungkol king anak karetang sablang maninaya, king pangakabos ning Jerusalem. Inyangagam pananda na, ing sablang adwa na ning batas na ning Ginoo, migbalik na laking balenda karing Nazaret, Galilea. Ing anak, meragulya at mesikan, kitnuan yang kabyasnan, ating grasya ning Diyos, mamantabi kaya. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka, O Kristo. Maya pa yak pa kasi migto nepo migto. Maya pa gat panapon po kay kayungan. Bayo po ing sabla, lupa ko pong malungkot inya feeling ko maragul ko may gastos nepo. Nya nga nanitang kalugurang ko king oras sayan nga na lalawen ko na may kamagkano na ako. Pero king oras say ni nga na lalawen ko na, may magkano na ako. Ano pong makanyan. Pero bayo po isabla, Pasko pa, greet you la pa pong Merry Christmas, ding kaya kayo pong kasiping. Merry Christmas po, kaya kayong po. Eyo pa po lalakoring kaya kayong Christmas decors, karimbale, uling ang gaya pong 3rd Sunday ning January, ing kaya katamo pong Pasko. Inya po retang meman niya likot kaya kayo karing inaanak yu, pwede la pa pong tagal, nepo, pwede la pang tagal. At kaniti pong aldo, pag masusyan tayo po ing piyestang kapasalamatan, uling ing piyesta tamo talaga kay Tibetis, yapiding July 25. Dapat ngayon ipag masusyan tayo, itangaman wanda pong traslasyon ning katawa ng Santiago, papunta ka rin king Espanya. Inyapin anting meto nga balen, magpasalamat tamo king Ginoo, king alimbawa ng Santiago. Nga kupin po kay kayo, siguro po dakal na po kay kayo mo naman ding mag-Christmas party na, nepa? At madalas po din kay katamo pong regalo, makabalot la po king Christmas gift wrap, ne? Nyapin aga nakako po niya nga nako pang malati, dingaliwa pong ka-exchange gift mo, ding kay mabubuisit ka Alatanay nga latayang karela regalo, babalot de pa nepo. Kanita po niya nga na, kung ako pinke kayo, puwata pong babalot dala po retang datukanan sabon, ne? Itang datukanan niya datukanan niya kita, kay batating niya pong talanan kita, balo membalo, agyang ibalot de pong gift wrapper Ingaus mi po kareta, saken, po, uling lupa yung saken, puwata pong ibiyede keka.
Dingaliwa naman, may katanggap ko po kanita, meto nga regalo, makabuisit, uling palistimbo ne, balot de pa ne po, talagang makashape ya pong palistimbo. Pero, sabi ko pin po kaya kayo, nuya meni batan ing exchange gift king Pasko. Nuya meni batan ing exchange gift king Pasko. Meni batan niya, inyang minunayang memye regalo ing ibake katamo, ating peka maragul ng diling regalo, yapin ing kayang anak. Inyapin ing sasabyanan ing kakatamong kapag masusyan ngeni kaluguran kong kapatad, yapin itang nano ing mumunang panagkat nano ing ibiyemo para king ngapong Ginoo. Nano itang panaya na ni ngapong Ginoo na maluwat na ng aduan keka dapot emo buring isuko king kayang Belen. Di niya nakatamong regalo ni ngapong Ginoo nano ing exchange gift mo kaya. Pride, pangamaterialistic, ing karo ka na ugali, ing bisyo, naning sukat mong isuko king Belen na ni nga pong Ginoo. Naning sukat mong isuko king kayang Belen, ban kanita maganapya, ing amanwan tamong exchange gift, anong nukarining Diyos, biniyene ing sarili ng anak kay katamo, ban kanita makipaglibayan tamong regalo. Oy tapuing mo muna. Ing kadwa, nung nga pansinan nyo lapuring ebanghelyo, akakit tayo ing regalo na ning Diyos kay katamo ing ginutamong Jesucristo, makabalot tiya king metong apamilya. Eme kapilan man akawani, although karing images, kakawani tayo ing imahi na ning baby Jesus, potang pagmasusyan tayong Pasko. Pero king kanakong panlalawe, kapilan man eme akawani, i Kristo king imahi ng Maria at Jose. Ulingan niyang ibiene ni nga pong Ginoo kay kataming regalo na makabalot tiya king metong apamilya. Aga nakako po anyang minsan kayari ko pong may ordain pari, ating ko pong meto ngay na anak, ne po. At niya pong dalane po ning pengari na kanako. Sabi ko po, ko ne den 1,000 ning inaanak ko, nga ko. Sali ko niyang gatas, nga ko. Inyapin, nga ko kaya sarili ko, makatipid ko, nga ko. Kitang ko po karing pamilya, nanuwaring gatas na ning anak, nga ko. Peki ba't na po, S26 samong. Minta ko po king SM. Linawe kaya po yung S26. May gitya po nga patalibo. Mapandin niyang kunya pala libo ne po. May lugi ko pa. Ne po. Pota pong akakit tala ring anak ang mga lati. Malusugla. Ing sasabihan tamo, nanong papay mong gatas. Ing sasabihan tamo, ay kaganakadampe nga rene, malusog yung karelang anak. Ning kayo po kasi manakit ko pong baby, talagang retang muscle na ne po, balam longganisa lang tali-tali ne po. At asabi tamo, kaganakadampe nga rene, uling masustansya, ing papakanda king anak. Kaluguran kong kapatad, nung pansinan nyo lapurin pamamasa, ing mumunang pamamasang amanwa ng San Juan kay katamo. Susulatan na la, ding tatang. Susulatan na la, ding anak. Susulatan na la, ding pamilya. Bakit? Uling nga na ning ebanghelyo, anya kanong muli la Nazaret, di Jesus, Maria at Jose. I Jesus, nga nanitang ebanghelyo, meging mapamintuya karing pengari na at ing ganakana ning Diyos at tsukang Jesus. Keta pong metong panlalawe, ketang sasabyan ng San Lucas nga na, i Jesus kano, eya mo meging kalugod-lugod karing tao, no ni meging niya namang kalugod-lugod king Diyos.
Inya kaluguran kong kapatad, ikayong pengari, eyo papaboren, na impap bibiyeyo mong sustansya karinganak yu, yapining pamangan. Dapat itamong pengari, itamo ing mumunang maging mayap ay alimbawa karingke kayong anak, ulinging sustansya na ning pamangan, akit mo agyang no ka rin. Pering sustansya na ning mayap ay alimbawa, apapakit yu karingke kayong anak, yapining ke kayong misyon anting pengari. Kaya ing makapagtaka po ngayon po, ding pengari ning kaya lata ng pakyalam nung nang papakit tamo ka ring anak But always remember, nga na ning meto nga pari, children seldom listen to their parents, but they watch their example. Ulitan ko po ito. Children seldom listen to their parents, but they watch their example. Inya, nunging anak mo, potang kakamuanan me, kakatak kangatlo, di nga anak ngini, kakatak lang apulo po. Potang sabyanan mo laring anak, sasabila naman Pero ning kay sasabihan tamo, Diyos ko, yung anak ko, nano-nano nga alben na keng internet, nebiyasang makiramdam ka na ako. May kadto ito. Pero tandanan niyo, agyang ning kay makiramdam din kay katamong anak kay katamo, lalawenda ing kay katamong alimbawa. Inya sana pengari, kalupan ning sasabyan ng San Juan king mumunang pamamasa, ing maya payalimbawa, yang ipakit yu karing anak yu. Uling gustong mayap ay alimbawa, ing pepakit yu karing anak yu, tandanan nyo po ini. Potang matuwa na kayo, akit yu nung nanong pepakit yu karela. Ulitan ko po ito. Nung karo ka na ugali, ing papakit yu karing anak yu, ngening kasalukuyan, takman yu ing pepakit yung alimbawa, potang matuwa na kayo. Kadwa o katlo, nga napin nita pong kesabian, imako po tapong babarugan na kami kanita. Ing panena pong sasabihan na chiko, itang baliw ring anak na lalaban po. Neng kay pakibatan do rin pengari Panena po sasabihan mako ka nga chiko nga na, loko nga na, pasensya na ko po king amano. Loko, potang lalaban kang pengari, kakapilan man, mipala. Bala ko po, inimbento niyang makuita, ban kanita kaya makibat. Inya pong patse po kapiesta na ning banala pamilya, ing sasabyan na ning libro na ning sirak, libro ng sirak nga na, may pasukalan loob, itatang mo at imamo, uling nakabendisyonan ng Diyos. Inyay kayong anak, mimingat kayo. Uling tandanan nyo ini, ustong alalang makaing gagawin din pengaryo at kaybat pasukalan nyo lalob, king kaya kayong gagawan, tandanan nyo kapilan man, kayo mipala. Ding tawong mipapala, kaluguran kong kapatad, ilaretang gagalang karing-karelang pengari. Eko po sasabihan, eko po sasabihan na ding anak ngeni, gana-gana, la disiplinado. Pero apansinan ko po kanita, nung ninuretang anak ame nga barog, ning kahila pa rin taong disiplinado, Kaya pimpupot ang akit minepo itang stick ng mako, talagang manahimik na kami At itatang ko, sabi ko pimpo, nung lawenye po yung kanakong buldit, at inyan di takalate. Bakit? Potang itatang ko kanita. Potang mimuaya, ay talagang gustong begot ning kaya sinturon. Agyang pong bubula di tatang ko, miyadyakan talaga. Pero itang takot ka ring pengari, kaluguran kong anak, naburing sabyan, masaya lang panasakitan da katamo. Nuning burida mo, yapin itang mabiyasa tamo king biye, mabiyasa tamo nung nanuman ing sukat tamong panugali king biye tamo. Nya kaluguran kong anak, oy ni sana mo naman, ingakit tamo kaniting kaya katamong kapag masusyan. Na manano na sana,
Ninuman ding anak, agagalang karing-karelang pengari, ilaring taong mipala. At katatawlian po, o ba't kaya bibieno ni nga pong ginuke katamo ring santo? Dakal po kay katamo siguro kay ni magdebosyon tamo, ne po? Dakal po siguro kay katamo, tintamo nga duwan kang Santiago. Pero api na ita, ing pamagdebosyon ka Santiago, api na ita, itang kabud tamo mo manyad. Sabi ko pin po, karempong migatend kay kayo king misa king kabalansyan. Nung bisa ko pong manakit maragula debosyon, kayo mo po mumunta king nano mampisamban. Munta ko po Quiapo. At king Quiapo ay dakal po manyad, dakal po mga di. Yang minsan minta ko po ka rin, menirik ko pong kandila. Siyempre ako naman balo rin kandila. Inyapin po sinali ko karetang maputi. At anya pong kabang mga di ko makapikit ko. At yung pong kinaloskos kesiping ko, may pamulagat ko. Metong ya pong teenager. At ding kandila na pong dadalan, kulela pong pink. Sabi ko, kaya aliwala rin kandila ko. Kaya nga, atin la pa lang, kule ding kandila, depende king intention. Inyapin binalikin ko pong makanya, nikit kaya po yung karatula. At linawi kaya po kule pink. Pink. Studies nga, no? Ay, siguro nga ako, magkayang board examining ako. O, pinikit na ako na naman po, may nga di ko. At ina namang kinaluskos po kaya siping ko. Magdalaya pong kandila, kulelang green. Diyos ko nga ko. Nak, may nga, di may kichismis na ako. Muna pa. O, linawi ako la. Linawi kaya po itang karatula, kule green. Business. Ay, siguro nga ako. Bisayang pera niyo, kaya yung business na malulugi ang ako. Pinikit na ako na naman po, sindo ko yung pamangadi ko. Ating ko pong daramdaman tukod. Linapit ya po ketang pitirikan kandila, ating ko pong ikit matuwa, siguro may gitneng 80. Aba, apulula po rin dadala ng kandila, ingkule da po rin kandila na peach. May palawi ko po ketang karatula, o ting makakabit, king tulid na ning peach, love life, ne po. Diyos ko, apulula pa mo. Diyos ko, at mas lamya pa yapo, ne po, apulo, ingadwa na. Mesane tamong magdebosyon, manyad. Pero kailangan tamo nga hinting dyan, nabibigyan na laki katamo ni nga pong ginuding santo, mumunang dili, banpialimbawanan. Inyapin, nung ating kang akit ka nga pun tiyago, dapat aliwa mo itang masikan niyang mamye ba't ki nga pong ginong grasya. Dapat ating kang akit ka nga pun tiyago na alimbawang pakyapusan mo. Nya sasabihan ko ngan po kay kayo, eko po tune deboto na nga pun tiyago, nung ating kayo mo nga duwan kayo. Ding tune ng debotong apon tiyago, atin lang pakyapusan apanugali at pamibiyebye, apekyapusan ng apon tiyago, king Gino. Inya o yaning paga nakako kay kayong deboto kay tiking betis at niyaya diwang lugar. Your devotion is not a real devotion nung kabud kamo manyad karing panalangin ng apon tiyago. Ing tune magdeboto, makyapos siya, kingalimbawa, ning kayang santong patulunan. Nya sana kaluguran kong kapatad, always remember parents. Children seldom listen to their parents, but they watch their example. At kadwa, ninumaning pasukal lob, karing-karelang pengari, lakapilan man mipala. At manano na sana, itamong ang deboto na nga pun tiyago, ingalimbawa na, iyang kekatamong pakyapusan, banbilapit tamo, King Diyos. Amen.
Manalangin tamong iniking katamong malugod na Diyos, anong no ka rining kayang anak, bistaman Diyos yami bait yaking pamilya na ning tao, ban kapamilatan na ning pamilya, magumpisaya ka rin ing kaligtasan. At nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakaramdaman mo yung panalangin mi. Para king kapulungan ng Diyos, ban matula ng ihayag at isane king biye, ing kaya katang kasalpantayanan kang Kristo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo yung panalangin mi. Para king kapayapan at ikakayap ning mabilugayato, banding grasya ning Diyos kaya katamo, king biye iti tayran da katamo papunta king kaligtasan ning biye paintungol, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo yung panalangin mi. Para karing magkasakit pauli ning danop, kapanamdaman o lungkot, baning misteryo ning pangabait ng Kristo, pagdalanong kalusugan at kapayapan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo yung panalangin mi. Para king kakatamong komunidad at ding kakatang pamilya, mabiyasa tasa ng tanggap kang Kristo, karing kalulu at karing magkasakit ataw ning yato, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo yung panalangin mi. Para kaya katamong balayaning Diyos keti king Betis, sumulong tapas sana lalo king matibe kasalpantayanan at kapanaligang king Diyos at lugod, karing kaparatang tao, lalam ng pamamantabeng Santiago Apostol, akya katamong patulunan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo yung panalangin mi. Para karing sablang mayango na biye, mi painawanongan sana king kapayapan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo yung panalangin mi. Ginong Diyos, si Maria bait ning anak mong Yesu Kristo, king kadalisayan at lugod, king saup ding panalangin ng apon Tiago, iatad no sana ring panalangin mi harapan mo, huling gagawan mi laking lagyo ng Jesus, aginumi. Amen.
Manalangin kay kaluguran kong kapatad, baning daon tamo matanggap arapaning Diyos si panglubos mayupaya. Tanggapan ni sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo. Kingi kapurian po ni kaligaya ning lagyuno. Kinging kasaplatamot ning mabilog ng banal akapulo. O Diyos, sa ipami, malugod mo sanang tanggapan detingiyam pang ningkekang balayan, baning kikilalanan miking kasal pantayanan, pangaintuliran miyang kamtan karing maligayang sakramento. Itingan puadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi yake kayo. At kekan timurin. Itas yun ring pusoyo. Makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matuliding puryan ampon pasalamatan da kakapilan man ampon nukarin manoy pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Ang pating saslag ning kekang ligaya pe pakilala ning sarili na karing mataring kaisipan mi, king kapamilatanan ning misteryo ning amanong mi katawan tao. Ban mayagyag kaming lugod karing bage mayayakit, king kapamilatan ng Kristong kikilalanan ming Diyos, ang eni at ang alanda na ring tao. Ulinita kambe na ring sablang koro ring anghel ning banwa, ngamingan pong pupuri. Ikapin ing banaloy pa, sibol na kaning sablang kabanalan. Uli na nitay panigapumi, itugtugming espiritu monti mo yung titi pangambon kareting ayin, ban pabanalanalat para ke kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pakanitang binging mi pagtaksilan niya, at bayin ako sang lubdinaw ning biyenaking pamaylas sampon kamatayan na, ing ginong Jesus kinwane ing tinapi, pepasalamata na kampon pinuri o ipa, piraso ning tinapit dinwang ne karing disipulo nat nga na, kuanan yeti, ikayo nga nampon kananye, uling itiing katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't na ningapunan ng Ginong Yesus kinwaning kalis, pasibahin na kang pepasalamatan ng pon pinuri o iba, at dinwang niti karing disipulo nat nga na, kuanan yeti, ikayungan ampon minom kayo kaniti, uling itiing kalis ning daya ko, ing daya ning bayom po nalanganggang tipan, ang ibubu para ke kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan yeti, king pamigaganak kayo kanako. Ing misteryo ning kasal pantayana,
Inyang ining gaganakan mi mapamakalulungib pa, ing kapatayin ng puning pamanyubli ng mebye, daraon mi apo ke kayo ting tinapi na ning bieting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan ke kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ampon sumuyo ke ka. Ikamingan sanang misulusulok ing katawan ng pondayan ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong ning banal Espiritu. Ganakan mewib pa, ing banal kapulungan mong makalaganap king metoyato, ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, ding sablang pariam pon diakono, at ding sablang susuyo king banal kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at maninayong subling mie, at ding sablang mayangon na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gaon mo kengan karapat dapat magkamit king bielang angga, ban kambe ning nuan na Virhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring nuan mong apostol, i Santiago at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod ke kaking kaban ding panahon, apor yan ang pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ibang mayupayang tutu, kagum ning banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Mipnong lugod at kapanaligan king iba, mahusta mo kaya karingamanong tiro na ning Ginong Hesus. Ikabos mo kami king sablang Maroko iba, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, ampon mi kabyus kami ngalang kasasagpulan king sablang kaligaligan, kabang panay nampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan dalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. E mula sana mabalik ding kasalanan mi, nuning pansinan ming kasalpantayanan ning banal kapulungan mo. Pamayapan ng ponbisan metongan may agpangking kaburian mo, ikang mabibiyem pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginu, mantabe ke kayungan. At keka temorin. Bakit tamo po ngening mikakapatagtangan king kapayapan. Kapayapan po at Merry Christmas po kay kayungan.
Kaluguran kong kapatad, o ning ginutamong Yeso Kristo, ing Dios, amibay king pamilya na ning tao, at kapamilyatan na ning pamilya, iligtas ni ing yato. Mapalad tamang ining tatanggap kaya kaniting banal a pamitipon. Ginoo, Ek matampang tanggap ke ko, dapat yag kasme nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Ipagkalog mo sa kami, O Diyos, sa mayupayang tutu, ing magluwid yung biyemi at sikanan king kapamilatan dareting banala misteryo, akay ba't mi pamong gimpanan. Itingan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Parangalan tayo po ngening patulanan tamo, i Santiago Apostol. Sandalaning kasalpantayanan ng Jesus mo keranan, hingge at kamatayan, ikang alig at santungan, ikang sandalaning kasalpantayanan ng Jesus mo keranan. Inginuman tabi ake kayo. At kekan timurin. Karining darat ang ayaldo, akit ye inginu, karing pamamasa, makayabi at makabalot yaking pamilya. Inya, burin ang umpisan ng Diyos, ing kaligtasan kapamilataning pamilya. Yamanano na sana karing pamilya, tamo maging tamong maya payalimbawa, at potang madidiskaril tamo king maya payalimbawa, padalane kay katamo yapon tiyago, ban kanita ipaganakana, king kay katamong maya payalimbawa kapamilatan ding pamilya tamo, karin niya miligtas ing yato. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa lubos mayupaya kambedering pamilyayo, ingib pa, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing Eucharistia miyang pangne, umeta ng eni king lugod at kapayapan ng Kristo. Salamat King Diyos. Itamuan po, hingge at kamatayan, ikang anig at santungan, ikang sandalaning kasalpantayanan, ang Jesus mo keranan, hingge at kamatayan, ikang anig at santungan, ikang sandalaning kasalpantayanan, ang Jesus mo keranan. Santiago, Santiago. Magrasyang piyesta po at Merry Christmas po kay kayo.